Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat nga intay ikanbiag ita, ket naggapo. Iti pagayam ani Elizabeth, ti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana iti surat na, Dear Mr. Lonely. Agtawanak ita iti 22. Nalidem ti lubong ko idi. Ket daytaman ti inak isalaysay. Bueno gagayem, intay nga rodenggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam tayo, ani Elizabeth. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Elizabeth, ato iti kape. Agkape kapay, lumapudot at tirusok mo. Ang iaman, Rodo. Ay, tibiyaga talaga. Di tayo mo ti mapaspasamak. Kas iti napasamak ka ni tatang mo. Saan na analasatan ti sakit na? Naimbag kumamot no saan kayo ang naggastos iti dakkel iti pan naka-ospital na. Rodo. Sikat ti inauna nga anak. Iso as sikat ti agbalin nga inaken ama kadagiti kakabsat mo. Kasanok ita ang mapailan da ito yung pabaklay ni tatang kanya, Rodora. O pati kakabsat ko. Agadadal na pa yamin. Kasano ita ang may sakad ko itang. Ay, Imunapin mo sa hinanang itinabit. Sa ina. Si marunumat ni tatang. saan tayo at ang naltibiyag tayo, Elizabeth? Owen, amo. Nga mapay nagpadadaan na po kaumi. Imo na ni nanang. Kat si maruno ni tatang. Aldrin, Barok. Sikat ti maikadwa nga anak. Iso tulungham ni manang mo amang isagad iti panagbiagyo. Auntie, Awan ti maitulong ko kada kayo. Taagpapada tayo laeng mata na kurapay. Sakit, adamat dagiti anak ko. Ken, agmay sa akla ang amang isaksakad kadakwada. uwan auntie. Maawa ta. Agtitinulong kayo nga kakabsat. Tapno saan kayo amarigatan. Uwan auntie. Ituloy yung latatag-eskwela, Aldrin. Siena, Bong. Ore awanin ni tatang. Ituloy yung ti panag-eskwela yo. Saan kayo nga agsardang? Manang, adda ka di aramaten mi para iti panagadal mi. Manang, Basta saan kayo nga agsardang. Siyak ti makaam mo. Siya kun ti agsardang iti panagadal ko. Basta di kay agsardang. Manang, Agtrabaho ak. Tapno adaramatin nyo nga ag-eskwela. Basta igaidyo ko ma. un manang, Kat si Kaldrin. Pangaasim ko mata di mo gamdan ti agbisyo. Ado dita dagiti makitkitak a high school nga agsigsigarilyo. Pangaasim ta di ka kumapumada kadakwada. uwan manang. O sige, awatan ka ni Elizabeth. Agsipot ta talaga akuran ng iti servidora dito yung restaurant ko. Gaputa 24 oras na nakaluka. Agyaman ak, sir. Agyaman ak, unay. Mabalin mo ti mangrugin bigat. Agyaman ak, sir. No pangrabi ka, adamat pagturugan wano quarters dito ya para kada kayo. Iti kasta saan kayo na marigatan nga agawin.
Sir. Ket agyamanak manan. Aldrin, naawatak iti trabaho iti may saan nalatak a restaurant ijay town. Mangrugi akon inton bigat. Ket sika ko mati makaammo kadagiti adding ta. Agluto ka iti kaninyo. Wen manang. Nubilang ta sa anak to ang makaawid. Saan dakto na sa pulan. Tamaturog akton ijay restaurant. Wen manang. Kat, kumusta kan ditoy, Elizabeth? Okay, Mat. Kabailat ti trabaho. Day talaang ta talaga ang makabanno. Nang runa no kas na lunch time. Sobra. Nagado ti tao. Nang runa pa'y no ay daw ti Domingo. Kimutong kan, friend. Mangmangan ka kadipay, ha? Katuan apay kita sa anak ang mga niya. Apay nga rod anang kakutkutong ka. Sa bagay, amok kit diang at purpursigi ka nga trabaho. Gaputada kakabsat mo asap suportaram. Pud na dayta. Kat, sika. Kumusta ti panagadal mo? Awan barikot. Day talaang tawan ka ng kadkadwak. Hay, jak kaya ti makikadwa iti sa bali. Ngamin, pasigmat ana uyaw dagiti kaadalak. Ha? Ay, ureg may sa akon. No kas kadakwada ti agbalin agagayam ko. Basta ti panagadal mo ti ipang pangrunam, Rodora. Talaga, ah? Ala, sana ko niyag bayag. Kadisturbo akon kan ka. Ang mga noong tanang ka ti boss mo. Sige, inakon. Agyamanak, Rodora. Agyamanak iti panang sarungkar mo manan kanya. Aguyog ta na rumar, Elizabeth. Ha? Umuna kalatan, Norton. Sige, Mat. Aguyog ta lang, Mat. Apay ka di ka sa likliklikan na. Ha? Nye, saan mo, Ed? Basta aguyog ta na rumar. Sige. Noday tati ko na. Pumanaw tan dito'y parke, Norton. Kaya't kung tiagawid. Kan may sa, nabanog tayo ti trabaho. Iso aron ba nga aginanata? Kaya't kapaya kasarsarita. Ngam, Norton. Awan ka di pa yung boyfriend mo? Awan pa'y. Ken, awan day tayo ti panunot ko. Diyak kayat ti mainlaw. Diyak kayat amanayunan ti pampanunutak. Anya ti pampanunutan? Ulila kamin iti amakan ina. Adda tanlo akakapsat ko nga agad-ada. Kat masapol nga isakad ko ida. Kastagayan. Anong, saan mo't adakas ang maki-boyfriend ka? Kinapod no na agustuhakan ka. Anya? When? Agayatakkan ka. Manang, awanan ti allowance mi. Naibusan. O sige, ikang kay tuintun bigat. Agyaman manang. Manang, anya nga tano agtrabaho akmatan. Ngamin, amangan no mabambannog kaunay nga agtrabaho. Agyamanak ta nasingpat ka, Aldrin. Nagasatak ta na adda anak itikaskan ka akabsat ananakam. Amunak apanunutan. Ngam saan anaskan nga agikat ka iti panagadal mo. Masapol nga agtuloy ka. Kabailan kayo nga isakad. Gapot adda kayo pay lang iti high school kan elementarya. Manang, Basta tiyunay-unay ko. Di mo baybayan dagiti adding ka. Agtitinulong tayo kuma. Tapno makaaon tayo itirigat. wen manang. Ikarik, agsingsing pagta. Katjak baybay ang dagiti kakabsat ta. Nukas tangawan ka. Ala, maturog ka nga rudan. Adapay klasem inton bigat. Kaya't kumatante aginana. Wen manang. Kaya't kung magpuyog ka manan inton manan. Sige. Impasapay ko na. Tama nga hindi kang tumasiputan na rumar. Sige, orayan ka, Norton. Agyaman at. Sige, panawan ka pa dito eh. Asikaswak dagiti dimteng a customer. Sige.
Jak samutun malabanan tirik na kan kuana. Ad-adaitan amakarik na ak iti ayat kan kuana. Limad nga agayatak kan kuana. Kat saan kun samutun amalapdan tirik na. Ako ak Norton. Limad nga da panagayat ko kan ka. Kat itatanag daton ka. Song batak ti ayat mo. Agyaman na, Elizabeth. Agyaman na. Ikarik at tulungan ka para ka nagiti kakabsat mo. Agtinulong ta para iti panagadalda. Anya. Ikarik day ta. Aramidat para kan ka. Saan? Jak kayat nga oray si kakat agparikot para kadagiti kakabsat ko. Agayan ayat tan. No kasta nga ron. No anya ti parikot mo. Uno pakadagsanam. Tulungan ka. Norton. Inton pumanaw ta dito'y parke. Agdiritsutan to iti pagatangan iti pizza. Igatangak ida. Tanda day tati panagyaman ko. Iti panang sungbat mo kanya. Hoy, Elizabeth! Day na trabaho ti kita, ha? Saan ano sinuladitan ti taltalyawam? Ko, kita aklaang ni Norton. Apay jak makita. Apay, ada ka di gapuna, asap-sapulam ni Norton, ha? Ha? Day off na ita. Kat ada iti boarding house ko anak katurog. Anya? Ah, ada mo nagkakusumar. Asikasuam, dita kan? Sige. Anya ti kayat asawan ti imbaga ni Angie. Adda ka no ni Norton ije boarding house na anak katurog. Anya ti kayat na asawan. Wait na, Norton. Agsarita tapay. Apay, di mo ka di makita nga ano ti customer. Sige. Ngam kayat ka kasarita kalpasan ti trabaho. Sige, No, kasta. Sigod ang kayan ayat mo ni Angie. Kat naornos yun, ti di yun ang kinawatan. Wen, iso pasensya ka na. Gaputan ni Gayam Angie ti ayatek. Anay ka. Lino ko naklagayan. Kalpasan ang nagtalakakan ka. Kastoy ti suwad mo. Mabalin mo't na ituloy ta ti relasyon ta. Tanya ti kayat mo asawan. Pagrigpunan na kami. Ha! Jak pagan ano ti kaskan ka. Awan mabalin ko. Saan ka met apilitin no di mo kaya? Awan gayam serbi matao. Gitakan! Oh, ada ka pa'y matlagayam dito restaurant. Kung ako nagikat kan. Tanya tiga po na nga gikatak. Kan awan mat violation ko tapno maikatak dito eh. Sa bagay, ngam na siyang kisi ka. Agikatak laangan. Ngam ti inal daw ang masaksaktan. Maawat akong ti kayat mo asawan. Ngam, excuse me. Saan akas kin ni Norton ti pang sayangak iti trabaho? Saan mat nga iso ti mang susweldo kanya? Kan makatrabaho akmat nga uray pa'y agin inarakop kayo iti sango. Anya ko ma. Kan, awan na sakit abakran ko. Jak pagtatakkunan ni Norton. Kukom lang. Ken saan anasakit tinakam ko, iti pa nag-break ni. Iso ako kukom lang. Naglastob ka nga agsasao? Sinong batak lang timbagam kanya? Ken ibagbagak lang tipod no arik na. Talaga? Pinagayayaman na kalaang ni Norton. Panagkunam ka di kat saan nakamat apagay ayaman? Agdadata apagay ayaman na kalaang Angie. Iso ngagpalaw kan. Kan ikatemon day ta kinatangig mo nga agsarsarita. May papankan kwa na. Sige, agpalamiista pa Elizabeth. Agyaman na, Rodon. Pasensya kan ha. Sa anak-anak kapaspasyar ija restaurant nga ayan mo. Busy ak namin. Maawatan ka.
Nadagsan ngamin ti barukong ko. Kasapulak ti kasarsarita. Apay, ada ka di parikot mo? Rodora, pinagay-ayaman na lang ti boyfriend ko. Diyak lang pagkarop. Nga idinaalan ang ti kay-kayat na. Kat saan ako na napatagkan ko na. Apay ngamin anak talaga ang dagos kan ko na. Ay, dagita ang lalaki. Naglaka dala pagay-ayaman dagiti babae. Ngam kinapod nun. Nagsakit din akong ko, hindi pa nag-break me. Ngamin, talaga nga'y ayatak ni Norton. Nga may mayat matlaang ti pa nag-break yo. Ngamin, ang mga noon adda nga agsakit tinakam mo na agtultuloy ti relasyon nyo. Rodora, Ada pa'y lalaki nga adayo, anasaysaya at ti ugali na adumtan para kan ka. Iso abay amon day siya boyfriend mo. Katno inal daw mo ang makit-kita, gaputak katrabaho am lakat nga rod. O di saan mo nakasarsarita, kamliklikam latan Wan Rodora. Talaga liklikak. Saan ako napaalilaw kan ko na. Sipod idin, Mr. Lonely, liniklik akon ni Norton. Nag-break damanen kini Angie, ket agsubsublikan niya. Ngem, jakon kayat. Gaputa amok, alukwan nakmanen. Kastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti surat ko. Pagayam nga Elizabeth, nasaya at mahet. Tadimon inaklon pay ni Norton, idi agsubsublikan ka. Gaputag dadata mahet, alinuko na ka. No pay kasta, saan mo mat nga ammo? Nga mangan kit di met, no agbalbaliwan, no ikampay iti may kadwagon daway. Ngem, addalataken ka ti amin apanghedeng. Alakastan, katagyaman akmet iting ka pa nagsurat. Bueno papagayam, ingkay nanghigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, nga impatulod. Ni pagayam nga Elizabeth ti syudad ti Baguio.